yini transplant mangakusixoxele nje kafushane? I-transplant njengoba igama lisho kukhishwa isitho somzimba komunye umuntu sifakwe sitshalwe komunye umuntu siphinde futhi siqhubeke sisebenze kahle nje kulomuntu esitshalwe kuyena nalo munye sikhishwe kuyena akwazi ukuphila futhi aqhubeke baqhubeke bobabili baphile. Ngiyabona nje ba nigcile kakhulu lapha na ke ney'nsweni mhlambe insolo emakuthiwa iyashintshwa nje idinga isikhathi esingakanani eshintsha isuka ngapha iya ngapha ngoba phela ngiyacanga ukuthi mayiphi isendaweni engaphili nayo ngafa but ke into ethatha isikhathi esingakanani ukuthi ke cha le makusathatha ama-hour mangake ngabe ikwazi ukuthi ishelele ngaphesheya? Zimbili indlela zokuthola izinto unganikelelwa umuntu ophilayo njengoba nizwile kumawele ezumuntu athi ufuna ukukusiza akunikelele. Enye indlela eyokuthi umuntu oseshonile ose brain dead umndeni wakhe uma ufisa ukuthi usize abantu abagulayo bayakwazi futhi ukuthi babanikelele ngezinto. Kodwa phela ke mawuthi ke oseshonile osefile angithi uthi kusa brain dead kusho ukuthi umuntu osephila ngomshini loyo kodwa ngokwe science kusuke sekudena manje ngawucisha nje usengahambile kodwa umshini usambambile absolutely ngathi bengahamba abantu behomba abantu asebeshone bethi sizonikela ngoba phela la siyathanda ukunikela thina ngathwala sebegijima lapha sebehomba abantu kuthiwa sizwile uthe unesi lapha mawuseshonile nje nazi izinto sizonikela cha usaphila ngokomshini kodwa yena seniconfirmile ukuthi u-brain dead usefana nomuntu oshonile lo. Absolutely lo o-brain dead osephiliswa imshini uyena okwazi ukunikelela izitho zomzimba ngoba lezo zitho zomzimba isuke isaphila ziphiliswa imshini oxygenated zibe well hydrated ngama drips lawa watholayo siyamsiza nje ama organs akho ukuthi aqhubeke akwazi ukuphila whilst sisakhuluma nomndeni sicela ukuthi basisize kube khona odonatayo leyo donation leyo ibizwa ngokuthi i-cadaveric donation ngoba i-cadaver umuntu osuke seshonile legally kodwa esephiliswa imshini kodwa uma ungahamba ufike ucishe leyo mshini lowo muntu lowo uzobe seshonile yiko sithi akase umuntu ophilayo umuntu ngokomthetho osuke engasekho. Ebaluleke kunazo zonke if wena ufisa ukuthi ufuna ukudonate khuluma nomndeni wakho ngoba ekugcineni thina sikhuluma nomndeni wakho mangabe sesiyocela ama organs noma ngabe wena uregistile ne-Organ Donor Foundation kodwa mangabe umndeni wakho uzothi cha abafuni ukunikela ngezitho zakho zomzimba angeke sisakwazi.